Poštovani pratitelji našeg kanala, dobar dan i dobrodošli u novi video. Nalazimo se na Šibenskoj peškariji. Danas je čista srida ili pepelnica, dan kada se u katoličkoj vjeri, u katoličkoj crkvi tradicionalno posti. Strogi je post i nemrst i brojni Šibenčani su se odlučili doći na peškariju i kupiti nešto ribe. A mi ćemo za vas ispitati ponudu šta se nudi dobroga na Šibenskoj peškariji. Ove lipe orade, ovo su trokilašce, koliko se meni čini, su po 30 eura kil, vrhunska roba, friška. I ovo će se pojesti danas, tako vam je to. Nadalje ima lipe obotnice, obotnica standardno drži cijenu od 20 eura za kil. I tradicionalno u ožujku u 3. mjesecu je ponuda sipe bogata, tako da na Šibenskoj peškariji ima i sipe. Ove orade su stvarno impozantne, stoji ovak i po kašeti. Odlično. I imamo mola još nešto ovdje po 6 eura i kokot je 14 eura. Evo mi, ti si svoje rasproda sve. Mi smo sve rasprodali, ali je klasičan problem kad se ribe može prodati, nje nema. A znači čista srida i nema ribe? 6 plivarica nije da ni uvetla ništa. Ništa srdele? Niti jednu srdelu. A moglo bi se prodati, ko zna koliko kašeta. Je, ali ima ljudi, vidim ja, da je puna peškarija svita. Sve naopako, ljudi ima, ribe nema. A ti imaš evo grdobine ili tako nešto malo? Grdobine, da. Pošto ti je grdobina? Malo je skuplja, 20 eura. A to drži svoju cijenu? Drži svoju cijenu, ali drže i ribari njeznu cijenu, tako da moram ja držati cijenu. Imaš i kozice, su ovi tvoje kozice? I one su malo skuplje. Desija se krešimena u Tribunju na rivi i onda se to osjetilo na Šibensku pijacu. Osjeti se odmah na peškarije, Pa je ulov ribarima i moraju nadoknaditi moraju nadoknaditi troškove tako da mrvicu podignu, onda to osjeti i pijac. I na peškariji, tako je. Mada ljudi kupuju, danas je. Kupuju danas. Kupovat će u petak, ali ostali dani. Teško, jel? Teško je nikako, da. Borba. Borba, i vama ribarima je borba, svima je borba. Ribarima je teška borba. Teška borba s ovako lošim ulovima, to je nevjerovatno. Mola nema, srdela nema, to je katastrofa. Je, teška je borba svima. Ali baš je... Jer ljudi kad gledaju samo cijenu ribe sad. Baš je čupavo. Toliko ribe nema da se cijena čak i ne gleda, za divno čudo. Znači i to, u to smo fazi. Toliko ribe nema da se cijena ne gleda. Ništa, evo vi prodajete i ovo do kraja. Evo još malo borbe pa idemo. Ja odoća dalje, vi šta se dešava na peškariji. Sretno i meni i vama. Sretno i vama, tako je, hvala ti lipa, ajde, Bog. Da vidimo šta ovdje ima, ovdje sezona je sipe, ima tradicionalno svagdje sipe po 25 eura kil. Pic, lipi pici, ovo su komadi, jedno 70-ak rijeka jesu li imaju. 30 eura kil, odlična riba, vrhunska. Ima ovdje malo grdobine, pasa, sve je standardno, pas je 15 eura, grdobina je biće 20, ovaj ovdje lipi sitniš 8 eura. Sve skupa nije loše na peškariji u Šibeniku. Kod Slugana je uvijek živo, po drugi put mi ovo snimamo, prvi put nije bilo upaljeno, ništa. Ti su posla sve tje krive seljak. Tako je, sredija se. Prvi dan korizme. On se uništija. Prvi dan korizme. I uništija se. Već je završila korizma. Ima si Luca, Luci otišla čaj ili tako sve ošlo? Ima sam ti palamide. I Luca. Ima sam ti sipe. I svega. I palamida sipa ciplji. I dobro je ovo malo što je seljakova roba i to je to. Ajde Bog i pozdrav kome, Nevenu. Nevenu, Baus. Normalna stvar. Šta se radi od ovih srdelica? Šta se radi? Pa lipo, pofrigamo, idemo ka čips. Ka čips, ništa lipše nema što one pofrigane ka čips. A brudet? Ja sam radila i brudet. Ja ih prije pofrigam, lagano. I vamo sve užutim što mi treba i njih samo složim. A čekaj, ih treba čisti za brudet, ih treba očistiti? Ne treba. Ne treba, neki čisto za brudet? Ne. Znači ja to nikad ne, jedino ove koji su malo veće. A ovo sitno, a šta imaš čisto? Mada u Šibeniku kidaju glave kad je u pitanju brudet. To mudraci. Mudraci, jel? A frigane su dobre i malo salate ili zelja. To je prva liga. Blitve lipo, super. Pošto je kil? Brate, 5 eura skupe. 5 eura, pa za 5 eura se more 3 čovka na isto kil srdela. Od kila 4 čovka. 4 čovka.
malo blitve i bokun kruva i litricu vina. Vina, i odlično, po glavi ili sve skupa za 4? Ne, po glavi. Po glavi, pa to sam i ja mislio. Slugane, pozdravljamo te, u tebe uvijek veselo, ti si magnet za vesele ljude. Pozdrav! Idemo dalje sa obilaskom peškarije. Ovi šampijeri isto su kipo kašete, ako ne i veći, oni su po 40 eura kil. To je stvarno vrhunska i dobra roba. Ima romba po 25 eura kil i ovdje stoji strelica gavun prema tamo ima nešto gavuna, ali se tamo teško probiti koliko svita ima puno na ovom banku. Znači, kad gavun dođe, onda vam se stvori neupisiva gužva, samo da bacimo oko. Evo, ima lipi gavuna, jedna kašeta, ali to je gotovo ošlo sve. Ovdje su ovi brancini iz ribogojilišta. Gužva za gavune nastala. Aj, ima još 2 kila, to će otići čas za čas. I zadnji gavuni, otišla cijela kašeta. Evo, vi ste, gospođo, došli do gavuna. Volite gavun, ili tako? Nema, evo, gospođa nije raspoložena, ali smo njoj izmamili osmijeh, što je dobro. Gospođo, hvala vam, lipa. Kupujte i dalje gavune su vrhunska riba i svakako vrijedno je čekat bilo red za ove gavune. Je, za ovo zadnje, je. Je, ko zna kad će ih biti više, ovo je, ja mislim, još koji dan i gotovo. Kaprijski. Šta kažete? A gavuna koji je kaprijski je pravi. Jel? Žirjanski već nije. Jel? U čemu je razlika? U boji. U boji? Šta je u Kapriju i drugčije more? Crni. Crni, tako ga nazivaju. A žirjanski? A bili. Bili, znači to nije to? Nije. Šta vi planirate uzeti danas? Čekam, vidiš. A ošlo vam je sve, neće ostati 2 gavuna. Hvala Bogu. Hvala Bogu, ima teke orade skupa. Je li riba skupa vam? Dosta skupa. Jel? Šta vi inače kupite kad kupujete? Ja volim mol i gavund i ovako biru ribu. Ovo, umirovljenički. Ništa, hvala vam lipa i kupite što kada, dobroga. Na ovom banku ima ove lipe orade po 14, sipa je 25, lipe škrpine su po 40 eura, šampir je isto po 40 eura, evo pojavila se i lignja po 25 eura i ima nešto tune po 25 eura, vrhunska. Nije toliko danas dobra ponuda koliko je dobra atmosfera, koliko dobro ljudi ima na peškariji. Zakrčili su sve. Dobra, godje skladali koliko je. Kaj dobra riba onda, moraju zakrčiti. Zavlada i gotovo je. Jel zavlada? Je. Jeste vi šta kupili ribe? Nisam rodio. Šta kupujete? Šta kupio sam mesa. Mesa? Pa čista srida je danas. Čista srida za koga? Za ono ko nema u džepu, ko ima, zato ga nije. A ima srdelice, 5 eura. Posti to politiku. Je. Jer ono što ja rečem, to vi nećete prikažete, nemoj me pita. Opasan je. Čim ima brkove već. Jel opasan, je? Šta vi kupujete danas? Ja, tije sam ribe uzeti. A ima, slabo ima, nema srdele. Slabo. Lažno za srdelu, tije sam nešto jače, a nema nešto. A ima nešto škrpinca, šampir. A staš ima obora i sipe. Najzgodnija je sipa, djeluje najfriškija, a ovo je drugo. Zasrniš pa se ne vidiš šta ima unutra. Mada je lipa sipa je kicuka, tu nema greške sa sipom. Sve se prodalo, malo ste okasnili. A šta ću? Ništa. Plakat na teškom sudbinom. Bolje da idemo u Drniš gore, sigurno da ima bolje ribe. Ma nema bolje, ovdje je dobra je ponuda. I ovdje je sipa po 25 eura lipe su, ovo su baš vidjeti prave sipe. Škrpina je 30 eura. Znači svega ima u ponudi na šibenskoj peškariji. Ova malo veće je 35 eura, ali je vrhunske kvalitete. Vesna, šta ima na peškariji zadovoljna s ponudom? Zadovoljna sam, malo sam zakasnila, možda je trebala po ure prije doći. Šta si dobroga uzela? Orade, bugve i tako, lipo. Znači lipo, bit će za skuvati. Ne, bugve, pardon, gavune. Gavune, je li skupa riba? Friška je odlična. Je li skupa? Nije? Pa nije, pristojna cijena, evo manje od 20 eura ovo sve. Je, odlično, idem ča dalje, hvala ti lipa, Bog. Stiže tuna. Nema ništa, ali stiže tuna i to je dobro. Poštovani pratitelji, hvala vam što ste bili još jedan video s nama. Mi završavamo ovaj prikaz ponude šibenske peškarije.
Nije bilo nešto, ali je bilo dobro, kvalitetno i dinamično.